Mûciari umwe kuma ntere cia mbaranga tigania isari na kithikiro nontu bwa kuthangika kuria mwana wawe ethiritwo akithangika kwa mieri nandi. Mwana uju uria ni wa ukuru bwa mieri 9 nethiritwo akiriunga cibitari mwanya mwanya nthiguruni ya Kenya nontu bwa thina iria aciarirwe nayo ya NKORO. Ng'ina Mûciari uria atiguciumba na ataririte kuthangika kuria ethiritwo akithangikira mwana uju aria nandikagite nega ka kuromba utethio kuma kiri mwingi kenda omba gutungatira mwana uju. Kevin Kimathi na gutwante tojia keba. Kana kau mukai ka mieri 9 kuma nturene ya mbaranga wa dini ya Karameshgo ne bunge ketiganisi no ketite na mbere na kuthangika buru kumane na uciaro wa murimo wa thina NKORO na aria kaine ironda kuona thina yeturo kwa Mûciari we thina aturi antuba wendi bobo na kinya barabangi ba uciomba buka inturene umania ndo cia mairi KATHUMBA baitungatiro turo bwa mwana uyu mwana uthina yawe iritwa about left right ventricle kwena veni on the right side, so mwana kwenda correction na budirwa correction yeu ayo munini it will be the better na bati weta atakurukie better tioneka kinyikoneka bayonto twina everything twina passport na ambina kila kitu no gweta nontunya thai mwana ukacereri indi ni onto mwaka thai buru uturo bo mwana uyu bo atili na ke milioni mona ngiri mana tano ya kurongomira ngarama cia ntheo kuringa na riboti ya mandaitari ya nthiguruni ya Kenya ni kenda thinde ya shwirwa ntaire rombare na Mûciari mwana uyu ni antuba wendi bobo ya umutetheria buru bora bakaumba ni kenda mwana uyu atethuka mwana abati kubithirwa sanjari ae 6 months twawa nafasi ya kukwita India on July twambukirwa after ubariaria becha ikora bakansondetira twawa another month pero twite August month nayo ekanso ringi becha ikore akwana after uringi twawa ringi mwezi wa 9 naryo ringi kanswa alafu ndi turero ringi thai turero na fast ringi thai tombukirwa ringi twita mwezi ujo wa 10 bando ndimbecha tukuria inkoromba ntu bawendi bubwega batutethie kana kakenda gatakilo ringi nontwinya meri rakairi kabati weta kainio at least kenda gatakare muno gaite kaikanini na inkoromba tu omuntu ende arare uratutegete noro tuthikira ombotethia kana ka na bwebore bwatili kinyane aturi ba mwana uyu mukaiba kuria thirikari na kinya siasa baria bakuibwa kiroki ukumila atiati nyantu bara bachiacha iba ituri nyabo batethie mwana nuntu temea mwana au akanyumene mwana ono aenda itari wa kuthinja NKORO iu ko tutimenya gwaka buru kwa wendi boya nkuromba antu batethie mwana na kira wina kyo kinini na Murungu abutharimi nkiripotera weru weekend kumatigania East bita wa Kelvin Kimathi.